participation. Karibu. Asante sana Martin na karemi ipo na ntupo pakanya ka kwenda kaithe mumeru ende na mutikiria na rakuonderi na ngimwira atwata nenda kaingi kenda twaraniria ile athatu. Yeah. So you know mheshimiwa utukukiri mubango ichungikia siasa turari na mheshimiwa Jim, mheshimiwa DMK na mheshimiwa what was that? Mwendali. Na Mwendali. Umeanza kuzeeka. It's a Monday morning. Ndio ukora iturari no chukuru. Ndio no chukuru. Ndio ni mama tu yameavene. So kuri mjo aringire thimo mheshimiwa na ogwatire you know kutena ya bu subject kire another shame ya kwithirwa atire buka impeach governor and then achokwe ni senate. What you can do no mukarendi mukaraniria you know kwa mbere kabisa kwebia Meru Kinyamara ki number 2 kureta thiri ndene county kenda Ameru bona development which they deserve constitutionally. So the best thing boba kwethia no karandi na governor na bunge na tongere bangi kinyanjuri ncheke bo karandi bukaraniria bukera na tureta tukariu. That will save us a lot. Yeah. Matini utero tumeo karandi na kawira Meru itathiri. Oh really? Teko mai kareka. The only way ratumbigia kona thiri ikawira atenga bana. Na mtu akwa ndo subject kira another shame kawira achogerenge muntu kama thiri mama kama thiri mama no ntoke akwethira makosa ara twikirite kawira kinya ina kawira ayona au kawira ane nonto makosa yongo makosa akono na makosa ine evidence kinya ita nara senate bado akana nonto senators bonde bakona muntu atina mubango muntu kariyo na tutikarite ndiri mo Matini na karemi tutikarite ndiri mo nangapana nonto ito rarenge ito ryo mu impeach yes president na muchokerie na twaraniria na muntu twathatwe ina wirigiro muntu achinja na akabwa so thai nte kumeano ikigenda kawira abwa nanga murungu wangu ake au akarante au twenu na mujamene na kawira agera kawira uwe ochinja ngakuthiria Obukeja kutho mwire bukeja kura mu another chance butenda. Nte wetikia no ndo katomba otora thina na miake uyo ndena. Ende bila tukweria no save time. Turekange thina Ameru bona maendeleo. Ende no katutura thina na tumiake na no ndo atichinjia inyaya tu atichinjia. You know mheshimiwa barua yamwe ya maiti arabo ikirite kawira is ni na miambo yo ipeti. Baba kugo Supporters bakawira. Of course supporters bakawira otiro baetikia. Eke agwetha maiti ipeti. Batibirito ochumbuka baba ochumbura heshimiwa baikia nambazi otuko. Babureta wetera baeta seneti manto arapeti yakero ipeti na seneti acho gari biba chumbukira ugethe ipeti. Speaking of which mheshimiwa because otuko nikurari na ka incidents au mutindwa ka MCA bukurekana ati MCA ni baraendetwe kontu ni governor tikumbe kwethwa ndi umabwe kuboyo lakini ngome no withdraw kemenya because ni colleagues babu watwira kethe yuma na kukeya kwithirwa ni uma then someone is fooling someone atikenu ya MCAs no nto yoro turero kurari na MCA I don't know 63 turare 55 so bara bakwerekana ibarari mbasi neje in one of them arari kiri among babu lare inguko mheshimiwa njoke na lare mbasine na iturare no na lare na lakini barabange barare mbasine batirare lare na ndato yu menya batu takuro twinde amwe twinde twito impeach kawira twinde but majority iba impeach kawira na kinye MCs baraba ina freedom kana ba ina right ya guthithia baraba guthithia irwathe akaba kona kawira abui irwathe aba matheri ingwechi iba boba kona iba kona but buran kumenya menya tutekwenda gutwika members abakinyelelwe ipate
nondo kinya formes jika mwita form muntu naingirwe formes jinare basi nindero nare basi nende na mzizi barara wambazi mbwa nomwe no mara no mbazi nembwa nende utepata ikinyeretie muntu muntu akinyeretwe conscious cha tongoria ba mzizi muntu akona rene itare otethia Meru na bonto ndabura matinda bura no manka turi dream time no manka mwaka yomwe twakila mwaka yonge twendwene mwaka yomwe yo turiganye na kawira Meru itathiri turi Meru baritiro ngwe myake ire boitire mwambi na ritiro ineki mena gineri tanara kana burari taimanyara ro bitari metira kurita la ro bichine no ari to ineki na givo officials ba engasiten na na givo barita muntu ya unde part of na givo ntare kuntu no nditara manto ya utebu notice ande na ritero kwa akurita so is current no current secretary acting secretary general da ini Alfred Bari engineer no acting secretary wa bas you know buina bukurwa ndo ini sana ari tinge matini kiama bukurwa la governor lakini hata mzee to kurwa na nani mei manyara nwaro yana laji ende ko tuikana ko bangalane kiama nene discipline toka ne kia karande ya nene bakiama na ba mu discipline ba murita ende ndro uni abara na ndo ba party officials bado ndro to ne akawira because I wanted to ask Mheshimiwa Kwendro, is there a way maybe you know practically speaking Kwendro ko ibuo ndo iwire tine mwambi wakili tiko ndo muita secretary kana former so is there a way you back affect this other thing ideao ya impeachment it cannot no tuguma mugambi kuma ndoere ya na mugambi yengo kyamene kakure MC achichia otewa rombo chinchi nyomba otewa chinchia inde so aitevia ta otewa ngaba buena banda otewa ngaba so you know because what I understand ajele baba limbo abakumia because bro kwelewa Mheshimiwa baba no endro ena support as substantial as possible now na kia kwithro atenio mbungene then does not help he of course it tethia no ntobira kwenda arenda MCs ebondo nimbira ando kabera we nyoga wigiru kabera kio otechenje gurego no anka muringira gura yo mwinga no otechenje gura MCs barabange ende nyaruare kinyaba kabanga mbinya kuvangalene public participation ngaba etate kainyaba kawambu menya mama remoka kunyange mbecha kagonyange mbecha kaome atinyange mbecha nyaba mwambe wethe ba mwandivise atinyange mbecha no there is no reason eweta pastors kithumba wetanga antu babikibiki wetanga ekuru wetanga kwandamanithia inyogandamanithia bao me thero kura jajenje kura 69 na turenda 46 ende inyogandamanithia bao kura itechenjia number 2 inyogandamanithia bao evidence na makosa ara tetharuka emotion no kaya eta senate na yo no ibara ba senate na ba eterete na bona ntato ira bakaenga kawira so do you have the 46 to the more than 46 I asked that things will not change between today and tomorrow and amboire MCs barato inabo majority ni MCs viongozi azalendo antu bakwenda kona Meru ikukua kinyaba etro milioni 50 batichinchia except a few na a few no edrite kyanganga mara ni uchiteruro kuira mbecha na areka wira mara ni utwetherie na batwi lakini kuma ruare tutubenda ibarie na ubare bare milioni ile igwa na bongelere mwani rere ile ende ibarie bare milioni ile tone buchi abatethia lakini baraturo amete MC 50 something around 55 au to remain
na turenga kawira you know mheshimiwa the deal is too good okay kwetho iboko ro million shiliko na kanero yeah the deal sounds sweet and roro nge are banyanga wira imurongo no ntantu ba barongwerie mbeche irio antu ba baria orono kuna kuna imbibira bikuna kunela kwa impuko jate agwe kuna kunelo mudara kana inyango kugenda gwatha nguku weto rampa mbe kumete nyumba ramucho winge mwadi ele kawira njiri awira mbeche nyinge ma agetha ba ya to ni ngiri 10 ngiri 30 nako subtract ke milioni ele na nyumba ndene bakuma maringo ende ibago vivyo utembe javanengera na imurongo so you see mheshimiwa bamwe ba you know bamwe ba MCS ba barabara uterero enu mheshimiwa Njoki is ni mutongeri wa kiama right mbungene deputy whip no bas I mean deputy whip okay amakeno so you see with this kind of MCS ba maybe Jumatano bomba kore muikwani namba netia onto bantu kenda no ntubwa bajoki ba enjuke bangi otenjoke ongeto inu no more o satan buru njoke no mo so kire idea ya governor Kawira Mwangaza kwithirwa akirita MCS kendari idwanire ake nimbi aware matini no wonder if the katiba says Martin I need 24 then I have 9 then you have 9 what is the idea behind what is the idea behind matini yangu basi anto 51 etire idoka matanto kenda kera area biria no wonder matona dogo mrambasi sister kama tai 10 babu idoka matini sani ndanto bara mama nara ne da bura ona anto 25 baura ende ba gora na daeta menye oro rukiri MCS bamona mawaziri yakawira ibara longete meje MCS ala rukiri ugarogerwa yaka kurombo gura ugarogero rukiri MCS barogeri barogero rukiri bare duwa maero akunje ngu angambi bamo of course barea bondo wira bamonya makanankro batenda bamo barea acho kama madimwe oro inya kanisa ari oro gutira yoro gura ntuka kanisa nya kanisa ndije dawe te oro aretherie kuringa thimu abaringa thimu bamo batikoya barea koya so muntu na bangete oro bakona members bani na abaikia kuraya bondo ajoete mbazi nene ndo na imani akona ambi akona members so antu bagenda kinya antu baragenda rete taringi ndo imenyethe yagwe kona njirene arora nkorie owabuita bochogerwe njirene bwo tira ngari ingi na una bona accident menya babo terito bwo kiongwana batitia ngari rari so Mheshimiwa I really want to understand you know okay okuwa anto ibarare mere kwa na 25 years but then still akamata kenda with 1 year what is our plan kwithirwa na nakomenya kenda baba timotethia mbungene so kwithirwa bate mbungene does not really nende madina nga change plan no the plan yegera arimbi akona 25 na ne raure oro le baraitete nena ngaru aretha gwe plan yenge njaro yaneo which is to resign kana bado MCs amembi akiri au ende na anu akiri menya ote biku ya bite kwa lambati ene no mbati to kona Mheshimiwa, let me ask this matu public participation noto kuri anto bamba uturia au kuri umori ngire rukiri aturia omba kwandika atia petition ya ringore ko nyokuria ringore petition ya manto ya nini memorandum mweke na andike andike ritore yawe no andike ID number just that andike na kwenda kawira ingo inyandika statement ithatu
au auni ndimo ndithili ngwanda kawire ngwa nondu bakura motongoria nondu bakurumana nondu batumira mbeca cia muingi bubui nya site ikoza rimwe na wawe mathoni yawe na wenda kawire ngwa nya wa unti konda kona kawira Meru you no public participation alafu baraba kwenda utumira email no batumira public participation na meru@gmail.com public participation meru@gmail.com batumira baikira nini cio na ora ikarito assembly na ara na chia printwana na chikwe na u senate ko kuria kama mara butire ki forum kai mantu ja tene. Do you have like a communication maybe a WhatsApp ka forum irepo ara area mantu ja assembly na executive are kumto tsaveri na kuri kiu ai de tori ti tori arengi otenge bandoneka no era are ambere mama aicheza kimto moya aicheza mto mara tu nyangrupo bo to ikropo ai tori abo to ina mama lakini ndio aiko manto kidogo no autorita tu indena ne otingia fomo mheshimiwa Kambori manto hiyo tumelipwa mbecha motion ye kwe yandonere governor Kawira took it to the social media Facebook precisely na kuringana na bura andikire mwakiwa thank God na quote verse ya Bible kuona ni yaka ushindi na bota yari from what ndathomere bura kwandika from what I understood kawati yaka there's no case kiremanto ya ati uti untubone ne kureo bo mwinga ndona critics by no bakiuga actually mama doesn't even need a lawyer yeah and that's a lawyer ndati ya wengo kwa mudia temo mama ndikira mama to eti wakili manyambo ile mama we comfort no manga i comfort manga moicho na mama re moinda ure kinyo post verses kinyo post imbi kinyo bro post it doesn't matter no number 1 ndaure gavana Kawira thwana kienu ngage murungu ayakwa utungi ido ndaura kinkauri wai ni tondu kuthwanya we murungu ayikwa lakini barotesa murungu atiba ikwa kuri andu baingi bagurira Meru kinya staff ara bagurira imanto ya Meru so ngabana kinya post imbi na umetandaone it will not change anything no ndakwira evidence iriyo menya tutio mwingo theri na bila bibawete na surprise kabara ire gona moshoni yuruki jitentuko batire na imbi ya kutitangiro no gara yakwa ende thai on evidence burekari bondo bare reactive ocho members kenda bateri ariko Meru no ndukawira na kumenya ake akumanage oteri ya otetha lakini ara moteri Meru au nagathita ati chogarengi ni garemi na madina ngo basho ati chogarenge buru ati teri senetio buru ati eri ate ari no guria rega president ingila president na wana mutetheria na president ay mutetheria kwa ara makosa ka president mutetheria kwa akariform ndo mtu naye wa second chance and president awa mtombo wetata aomba kubwa actually na miambo ya president wengo president ule tuliona huyu mama ana experience ya uongozi ndio nafasi kama kumsaidia namna hii yes so nandi mheshimiwa Gyureki ndiro radio tuko atire does it mean yo ni mswanda ya thirikari because karimi miswanda ya thirikari from what I know kana from Brompe to Enkiona ni ati miswanda yikashwa ni miswanda yiketwe ni majority leader miswanda ya thirikari ayo secondary minority ale mosando thirikari te lazima usakondo minority are ankuwa ninge atoko preempt boy wa secondary minority ende mosando thirikari yes rata wa majority lakini ya sekondo ni other member maybe kinyam member majority party yote sekondo te lazima usakondo minority and minority ngoyo ne ocheka thirikari but yo majority ni makareta na una ninga second na second kunga second ikenda kutuika the whole house is in support
but we timandu na minority ka majority the whole house is in support na bodo ure nyi majority ka move ta kwende kutiki move nungi so tuindende the whole house bila tukwenda kuona Meru reformatwe tutikwa na manda maingi tura assemble tuinde. What do you expect tuko Jumatano ikiethwe kariate in terms tukirifa motion Jumatano to of course majority aka move motion na second alafu tutaonye ke debate tueleze Meru bobo ende tubataurire nyimbi tumatwitata tuimbije mndo tubaeleze bobo na Kenya bonde tubaeleze mzuri. Alafu from there kinyama na invited to na invited to that day. Yeah, at what point mama akaira? Mama burita ko dai ko mbunge. Athigira na okay ndombo chokia. In case no achokia no endo withetera no ithetere. Lakini aethera ko mbunge akaenda kuya. Lakini ate ya mana urewe ni end of state ya Meru. End of state ya Meru ate yana. Aliboshi na uwe cases zake omba kuja kile assembly either kwa impeachment state of the county address. Yeah, na speaking of which state of the county address tutone kibwethika na kile impeachment ya governor wa Iguru imwe ya county ra bamba muthitangite nio ni ate atabwithia county public address which is Waiguru na Kinyameru gutabwithika county public address no kumenya matini toka mwegira makosa tuko mwegira makosa yatanira maratasi ya maingi muno abo break it down makosa mwanja tuwegira tuko mwegira makosa ya maingi muno nende no manka tuina makosa ara tukumea to substantiate non to kinya kosa rimwe gathari na evidence iri hani kwania muntu nyare mo ende makosa kawira igithumbo theri na kawira buru kinya nukona bra menya antuba ura na bakathurana kinya bakawatanithua ibatanithago lakini nkoro icherere na nkoro iteome umeethani kwena itikwendana nkoro indene acha tukae tulee mtoto lakini tuko hapo je watoto lakini ndi araka wira kinyethetie Meru buru mando ya thiri mando ya thiri nonto ntwetikia ni abore ingi ntwetikia ko bokareka abore ingi nondo makosa wiki thumbo theri ndabure inya wambombia Meru ikaboyori meambeje yukona je thubirwa na indere chief officer ntukwege ndabaire omenya bakawato mushimua ao ni ndi nonto nyo county mbere utumiri na wenyange bwa mbecho cia county do you have the evidence ya kuona ni mbeche ici utumika kana kawira nethiri governor kawira nethiri tutumira mbecha bubu kana nethiri to na wenyange bwa mbecha do you have the evidence kana you're just saying no tipo kwenda kumatia motion matinire tato kumatia motion matini makosa ara to moikirita ara ya mbecha to for example yonto ya antobara bengiro baingi bengiro ngwena okabakuru wa michara for more than a year mbecha iriche Meru igwenyanga mtu thime agongo ngwene ongekirona alafu tura kuri wa michara mweri chuna benefit cha uno tengwita ikoti hore ibariwe so kinyakoti oi bariwe ri kagwira ataburita witaunga ataburita ko antu baimbia bengaira myakoti ene ona antu baba kunyanyaso bya tumeruwa bengo na munyanyasa inu tikawira eto akamatita makosa number 2 mbeje ile cha flow ke muroina mbeje che flow ke muroina yita ta muroina contractor na tambeje cho flow ke infimiso to gambeje chirere kera muroina kai contractor county ne na dai contractor no ndo nandi county then conflict of interest na ya maingi non tomatini na roge kira motion no manka we kire manto aro in evidence buboya ya maingi yara to terete report ya auditors ya maingi bondo last time ndagorenda kwera mete yaro kwa ndo million 23  budget ya 40 million MYS enda anabara MYS
baikirwe ereto attachment ntiko meetha muntu agibutege security geta attachment o train security baikwa na ntiko meetha Meru tekiniko gofa nini ya paramilitary uya security no bera baita kuthoma Meru tekiniko beta bathoma bera baita kuthoma na imanto ya security askari rungu ba beta Meru tekiniko bauma Meru tekiniko beta internship beta not internship actually an attachment intercity even deployed across the country na aba ina factories bakarete factory ndiko ambira ikirinya akarete factory ana babero bakarero nyumba bero bakare bagewa bya kure thaya na baithimu bari abaituringere ndiko ambira to baitere nyamindi abandamane ento bathina ndo mbeje chomba jetie million 40 ya MWS ya 0 million 23 kereni ni irangi impeachment irangi beta na chibo imete banda ibo ndagwera matin to atala marinya to ne nyetha ne aumire tagune kiro imbura nyetha ne aumire to ne marinya ngiri million 23 yo yaiku na ibo ndungwa nya chief officers babetu na ibathikire no ndukawira kana ito ibathikire no ndubakawa to bonde ibo accounting officer ban department bakawa to bonde buru ibari tembia tu endele ni kuritapia no mama ibe tembia no ntaba utetema mundu ate umire kuare ntiritambie nyewe tokarite aba utetema baeta bakaritambia bakaretera mama icho gona jesa mbaso kila mahali na Meru iba menyo no report ya auditors general ikea report ya mantu tukamenya ibo ntukona ukona ndaikirwe mashuma murangeri yake teta no ntuba cheki kwa tuika cheki arimu barero cheki na chukuru lakini utembeja ile accountine mbeja no January ile baje ile accountine nondo okaile kidogo matine okaile okauria 3 uwembeje the last financial year that itiano chonde president Ruto na ile mbeja chonde cha county lakini irasi birato wete byakwe bitakwa nende byana kana iro cheki ina mbeje ichiare na mbeje je release ro chonde ndi rimo bari kudhanyo bakanyange mbecha so mheshimiwa feeding program ipo akalokiti ya assembly itakolokiti lakini mando yayo na ikiri budget budget better ne tengeri better na tengeri so how come chekira bakonenkirwa arimo baba ruwate bareta banki ne bakero tembecha Tichingo cha kawere usarakazi bana to mona witange okone gamrithi kuate bya wengo na unmanda yo ndere mtu akiwata okaiwata waitia ane ndawara kya kati no gaite bi arare ati no gaenda ite okaiwata waitege okone alafu ati no ko to waite bi ari weta station au nya station okarwa mendo achoka na nyuma you know ene je sarakazi ukananga chekite na mbecha cia murume so ndiri atire I'm asking this nonto okay akwithwa karimi ntu ibo akulukiro kire budget kwetekanirwo kire budget ati kwithro kuri na feeding program na governor Kawira wengwa personally nonto tuonere aringi bicha na au akonenkanira millions chiare millionia na iranenkanire cia feeding program wiji chiara I think around 54 cia nenkanire cheki cia nenkanire maskuru mwarimu weta bankine it is not authorized so how come it's anenkani mama na anenkanire cheki assembly na rero kurukia budget but then bechitu konenkaniro school na mwarimu anenkeri cheki why ende bodo gwera atire Martin kautira no o club nonto becha arimu anenkero cheki marimu na borete weta nonto kona cheki mya cheki mbecha banki ne tarite mbecha genda badurana na baichoka chukuru ba ura interview yonde kenda na baita onge banyuchuru so muntu ngabana mantu yawe ni utu kienyeji ibondo kona nyangambe baichomete au baichomete ku policy nyabetriki begasete ku policy ne ari ona bateko metha ina policy mtu assembly no akomenya mtu assembly no akomenya ko ara policy kimba je recommendation
yari ituretoro policy ya ku-identify ng'ambe ya procurement na inya mutu uyu ochoro tumenye bura into biatumika na nchirenchi hano nto anto ba mea awera bana kinto bibiawe atije there is accountability amenya ko na mantu ya ko accountable no man comment biaku na ate me akura nini o kanisa kana o nini o kila so apparently kuri na policy ya kwaya na ng'ombe ya ira gavana kawira kwa nyotumira inaitwa Daily Performance Improvement Policy 2023 eni athomere antu ariko aku akithi ndukwira aya na ng'ombe uwa enio policy iratumira ano waweta na kona policy kawira kana assembly ende turamiona mutamiona so what is this Daily Performance Improvement Policy 2023 ya imandiko yawe me imandiko yawe no nturi ndo matini batu key recommendations nondo batu meando ameru bwita ko meibotoro amerite no mwanka to menya recommendations no amino mo ato menya policy re atumika kenda mo meru atathuka te biara tikenda kawira ona mileage siasa ikenda mo meru atathuka ibondo igwa ng'ambe ni kwa antu thina ng'ambe kwa thina ndo ajo orire ra kawira ra ng'ambe inde twenda policy tumenye na atakwa karakarwa inde giro mashumanji makwa na enda mburi yes mburi chiabwa na thona anto ng'ambe uchankasi ng'ambe chankasi na jika no side ingi the cool area ninde batu twenda angu akilia policy lakini kawira etandika aitha yeke meambu agandi vaisero no assembly tukauria policy iko enda buri to turetera so did message yao kuma kire guess who Mwambi Manyara Mwambi Manyara ntumira message ya Mberatire Muhammadin Honorable Ithile is speaking out of ignorance. I am the SG of Bas Party for the following reasons. My position can only be degazetted for me to vacate office. Let him produce any gazettement. Number 2, I was in the NEC meeting that he alleges removed me from office. What he is not telling you is that I went armed with a court order and the NEC was barred from discussing me. There was no deliberations concerning my conduct of any nature. Number 3, if indeed I was removed, the party would stay away from issuing a public statement to that effect. Mwambie anizoe mapema. I will be the SG for a very long time. Nekere emoji endeko. Edere angori Martin. Yes. Mugambe nakuwa ya wakuwa na actually auntumira gazette ya Kenya Gazette Ireba Gazette re ira ya Gazette re Deputy National Chairperson dhaini Joseph Kipwambok Secretary General Milton Mwambi Manyara Deputy Secretary General Jage Tomuga National Treasurer Eunice Karema Hachinya kuloma endele gazettement uniare teare pate formal dated 13th July 2021 by to 2023 kako nde gazeti charagara kwandeko so where is the gazette ya muritre kame ikande ko ibondo ndagoira somebody is acting it's not a substantial secretary general somebody ntagore substantial secretary general but that person is acting na Mugambi reagwa na ile na kotonda itare kotonda ya magambas yare Devolution Party of Kenya DPK ni kotonda ile nio na kire garinde yare mbas ngatha inegie DPK yare abusabire na kotonda DPK ando DP awo inegie kwa garinde ten DP no ile na nini DPK ene nangetha inegie DPK yare o ile agua kotonda ke ni are viable but that kotonda doesn't hold waters nonto yare DPK but they discussed they did what they were supposed to do on the court and they know very area na badhirie na bari ta Mugambi as the secretary general okay and Mugambi atubirite kwetha go insist aiguo no ngazetiment ikauma
Rewa ground kwa mtokori, how is the situation today about public participation in your home area? Of course, everything will be good. Me other public participation itarambiria. Either. Okay, kiuria kiorua sawa. Yeah. So now, Mheshimiwa bora ku insist ya minority leader. Ni ati Mwambi Manyara tuwe Secretary General wa Kiama Kiambas. As at now tuwe. Information era dissipated from the party leader. Manyara tuwe. Now, still kire Kiama Kiambas. So what happens? Kire MCAs bara bakoreana na murugamo yura uwewe nacho ya minority leader. Yego. Because kuona ukiakwithwa my deputy minority whip ari kire kambe yingi then kuri na MCA no ekinyawe ura Nominated. Mugambi mbere katuna mwera yu yangi yake ya bandai nonto yote musimamo ya tutiwe your party as such party ni atwere direction yayo but now it is as a house should they be afraid babati okira babati kwitwa beno bwa barba kurea na muromo yoyu na juo witha baino gwa bore bo kwendia Meru na kiu witha baino gwa bombere ibabati kwitwa beno bwa bwate kiama kiaba yukiria matali kinya kiama gia na directions nonto kiama arande ne assembly kinya muambi ona atokazirite muno maybe arone na rega wira mazanu atokazirite ma kiama kia kono tongorio bo muntu bote wita bwega nya kiama kin direct members back so these people of course kiama gia na directions but ntekwenda gwa kiama igyo force the muntu nonto ya mugambi na itire no nere bione na ne kawira ona kawira mbwana umoya na mugambi no atwire kwira Meru no abure nyo itakawira cho maragara cho mikondo ende no ne kawira no umoya but this issue tokaria assembly itwekere party lines in there but all those other things katuna mwera yombere yangi yake ya Okay, let's wait and see what happens, Mosh. We have today. It's a busy day in Meru. yeah, it's a busy day today Waguba itamani na kirindine okay, maybe ikwirantu bakama out in large numbers but bakeja na maoni kuna mtu okwira chokera email iwa tami wata public participation meru@gmail.com publicparticipationmeru@gmail.com tafadhali muthikiri thiro gikinye ketha no kwenda mamengo no batere kuthiro gikinye tha no support mama tafadhali kinye yo maoni matters ngunzi togora ni bangi batutokira ngunzi ngunzi yu meaba mo makarara ndene angondo ba onyo ethaba baina nyakanya kuthikira rendi no tubua bathikira rendi babangita ba account manda meaba ri ba public participation bona bakombo ke baba gwa yezi bakuingira bagwa no bathangalani hina ba thangalani mujamano yao tuteananyi na itubangite mujamano na tutumia kubanga mujamano yo kuthangalani kabati no security yo karia wetho tukwenda mamana yo ana maoni ogu tukwenda mamana tunakubuthirite 1 2 3 no ra kwenda mamana nuwe kanya kwenda mamana so manda kwa bagaya kuthangalani baulo to bagandilo abo seriously. Thank you. Na together to cover imwe sia public participation ziji ile kedro ikibwetheka of course Wero TV together to live tericho then a public participation ikedro ikibwetheka kendo kumenyethia nawe mu Meru we maybe utiona kanya kwithro ita kana we wandikire mine memorandum eku wanenkandira tokwa tukikuonyesha live. Thank you. Location. Thank you very much, Mheshimiwa. Thank you. Yeah. MCA wa AKITHI ward, Mheshimiwa Mwenda ITHILI na minority leader ndene ya mbunge huu.